Smiljanić. Ilije Vilinkov. Evo sada Tomića. Evo prilike za centar šut. Šansa za Tejga. Velika prilika i Partizan vodi sa 1:0. Opet taj princ Tejgo. Delirium na jugu. Partizan od 62. minuta vodi sa 1:0. Videli ste i Alberta Nađa. Tejgo postiže gol iz svoje treće 100% šanse. Ljut je naravno Prosinečki na svoje odbrambene igrače. Nisu dobro reagovali kod ove šanse. Nisu dobro zatvorili jedinog igrača u kaznenom prostoru. Evo vidite Babović, Tejgo, kasni Tošić i reprezentativac Gane kao i stopa. Tomić je centrirao, Babović nekako doturio loptu do Tejga koji je zaista majstorski reagovao i Partizan vodi sa 1:0, ali do kraja ima da se igra još dosta. 27 minuta. Pogledajte, iz ovog ugla se vidi dobro kako je Tejgo savladao Bajkovića.